Tuseme kwa mfano, Yuda anashinda na Yesu miaka 3. Muuza Yesu. Anataka kumuuzisha Yesu. Alimuuzisha, hapana kutaka. Lakini Yesu ni akili, sababu mtu kabisa, Yesu ni Mungu mzima. Sasa we binadamu unasubutu kabisa, unaenda unafanya dili na watu, munipatie pesa, mimi nawapa Mungu muende naye. Hiyo si ni akili nao mzee? Sasa ile akili njo batu biko nayo leo. Akili ya kuuzishana. Niuzishe bibi yangu nipate pesa. Mpaka Yesu akamwambia Yuda, Yuda, haungezaliwaka. Unaniuzisha. Hata wanafunzi walishituka. Bitanja ye ujishe bose yako. Leo mumakanisa zinagawanyana kwa nini? Mtu anaangalia, pastere yangu labda iko nakula yeye peke, nitamuuzisha. Unaona kanisa linavurugana. Hiyo ni akili ya shetani. Wengine kuharibishiana majina. Batu leo njo vyenye biko. Ju batu bapate pesa, kwa mfano sawa inji ya Kongo. Ju batu bapate pesa. Na sie tunaanja nini? Tunaanja roho ya nini? Ya upinzani. Ju batu bawili batatu banataka bapate pesa. Hiyo ni roho ya shetani yenye sasa inatawala leo. Itaanja namuna gani ujishe pasta yako? Itaanja namuna gani ujishe inji yako? Itaanja namuna gani ujishe raia zako? Mubauwe munipe pesa. Ile roho ya Yuda ingali leo, mubeusi, mubazungu, mubatu gani, ingali ndani. Sasa kama mtu aliujisha Yesu, kuujisha raia sio kitu. Bametu bamekufa ngapi? Batu bamekufa 100. Haina kitu, muendelee. Ni roho ya Yuda sasa yenye natawala leo. Ni kusema juu vita viishe na mambo zingine zitulie. Inaomba akili ya batu inafanya nini? Inafungulikana. Juu biko na akili ya kutenda kibaya, me habana akili ya kuelewa maandiko.